sakit ay pami. Aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kay ka, man manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kay ka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kay ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami, at may kakamate na kaninda kalataw. Adwan mingini kay ka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat may kay kaming makaulumong gamat. Hintakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo, yung masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, na yung taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya kimbansa mi. Ipanalangin mila ring sablang liningap karing mi salunan, ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula pabren miiyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunay bagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Viren. Amen. Viren de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Viren de Lourdes ng Kabetikan. Iyabe talaking kay katang panalangin, kaniting misa ding kapasalamatan ay ayampang di Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Roger Arceo and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Nelma Yalong and family, Marwan and family, Chito Carrion and family, Mr. and Mrs. Felipe Pineda and family, Mr. and Mrs. Rosalio Basalo Jr. and family. Manalangin tamo naman po para king malagwang kapaldanan di Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorin Hope Matitu, Marie Luli, Renato Punsalan, Janet Carbonel Bansil. Anti mo naman po, makanyan mo naman iyabe at talaking panalangin tamo ding special intention di Ino Soriano, Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, and Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul. Anti mo naman po iyabe tala ding donors, Ella Gomez, Victoria Macapagal, Ray Dabu, Nesita Lagason, One Family, Alice Pangilinan, Adela Salazar, Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento and family, Lourdes 20, Lourdes 4, Mr. and Mrs. Bong Galura, Grace Palasigi, Lorna Pineda,
Priscilla Kalakian Makaraig, LCDR Generato, and Mary Joyce Mercado, Barbara Dimal Malyari, Jean Canlas, Bernabe de Jesus family, Peter Mercado, Josefina Rodriguez. Para ka rin kapatid tamo miyan, ubiyem manalangin tamo, para king alangang kapayapan di, John Dexter Canlas, Jose Canlas, Maria Luz Gintu, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Gabriel Enfe Olalia, Abraham Sarmiento, Jesus Balagtas, Emilardo Yalong, Felicidad Bondok, Marilyn Lejardo, Eufrosinia Lising, Ricardo Lising Sr., Michelle Trinidad, Alfredo Trinidad, Elizabeth Trinidad, Lolita Gatos, Christopher Carrion, Jesus and Hilbert Galang, Gaudensia Balbag, ading sablang kaladuaking purgatorio. Talakad tapat kanta tayong dalit na pamuklat. King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin, Pwede kayo pong lumipat.
karenig libutad, aluklukan. Kaya ni pumas presko kening libutan. Lumipat kayo po kening libutan. Lumipat kayo po. Pangmasusyan tayo po ngeni ing solemnidad ng Maria, ng Birhen Maria, induning Diyos. Piesta ning Birhen. At masantinging umpisan tayong banwo, kayan tabi yo, ing induning Diyos. Sisyantalang ngeni rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagas lang miyag nanagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapuko kanuan a Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon banal, at kayo kapatad, ing palinalangin niyo ko King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami king kapamilataning banal ng pangayindu ning Nuana Virhen Maria, biriyan mong pigkalob king meto ketawan, ing kalam ning biye alangangga. Kamtan mineman sana ing masikan ng pamamilatan ning Birhen Maria,
ngening king kapamilatano, mi pasubalian kaming tinanggap king mismong panibataning biyemi, hayapin Yesu Kristo ng anak mo, ampon ginumi, ang mabibiye ampon magari kambemo, king kami atunganing banal na Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Inginumig salitaya kang Moises at ngana. Sabihan mo naman ini kang Aaron, ampon ka ring anak ng lalaki. Makanyan nyo lang bendisyonan ding Israelita, ngayong sumabi karela. Inginu panuwana na kayo at ingatan. Inginu aslagana na kayo sana king lupa no, at pagkalubanan king grasya no. Inginu pakit ne sana kaya kayo ing lupa no, at dana na kayong kapayapan. Makanyan dengawsan ing lagyo ko, karing Israelita, at ako bendisyonan ko lo. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kalunusa nakatasana ning Diyos at panwana nakatamo. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwanan nakatamo. Kalunusa nakatasana ning Diyos at panwana nakatamo. At sunlagyasan ng masala ing lupa no kaya katamo. Kanita ing labwad, akilala na lo ring dalan mo. At ding bansa, abaluro ing makaligtas au paya mo. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwanan nakatamo. Ding bansa magsayalo, ampon pasidalit mitmong tula, ampat iko ing mimiral. Panibalan mo lo king katuliran ding sablang tao, ika ing tumayid karing bansa keti king labwad. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwanan nakatamo. O Diyos, bustan mong ding bansa purienda ko, purienda ka sana ring sablang tao. Bendisyonan nakatapasana ning Diyos, ang gaking mikatakot la kayo, ring sablang sepuno ning yato. Kalunusan nakatasanan ng Diyos at panwanan nakatamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Galacia. Dapat inyang miras na, ing mituldong panahon, ing Diyos, tinubod ne ing anak na. Mi bait ya king metong ababay, mi bait ya king sakop ning batas. Bana lang at busan, ding sasakupa ning batas. At bana katamong papalyarian, mayampun ang timong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo, anak na kayo ning Diyos. Ing Diyos, tinubod na ing espiritu ning anak na, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus kayo, Aba, nga nawari, tatang. Itiing makapalyari, king ikayo, anak na kayo, nakayupin alipan pa. At nunging Diyos, gawa na kayong anak na, ibiyan na naman kaya kayo ing sablang mangaing tulit, karing anak na. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos.
king milabas sa panahon, in Diyos migsalita yang maralas, king kapamilatan daring propeta, dapat kareting taulingal do, migsalita ya kay katamu, king kapamilatan ning anak na. Ingin manatili kay kayo, At kaya kan timurin, pamamas ng iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Inya marapal lang minta ka rin belending pastol at ikit de ka rin i Maria, Jose, ating bingot ang makakera king lalabangan. Inya nga tangalan da ito, pemalita ra ing sablang dimdam da tungkol king anak. Ding sablang may karamdam, may nga pamulala la, ketang belita ra karela ding pastol. I Maria pin tindanan na iting sabla, pibule-bulaya na king puso na. Meko na lakanita ring pastol, paligayan de at pupuryan ng Diyos, king sablang dimdam ampon tengalanda. Yang iyo itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas ning paruminggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pemalagyon deng Jesus. Ing lagyong binye na kaya ning anghel, bayo ya pa mi pangagli. Ing maya pa balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Peka maulagayang diling titulo ning Birhen Maria, ing titulong induning Diyos. 3rd century pa mo po, pisasabihan dane. At anyang 5th century, megiyang kapanwalan, king metong a konseho ning Ephesus, 431 AD, ing titulo na anting Magdala, king anak ning Diyos. Kaya nga manong Griego, Theotokos. Theo, buri ng sabihan Diyos, Tokos, mibait, megbait, king anak ning Diyos. Aliya mo, imanang Jesus at tao. Nune, indune ning Diyos. Uling, mi katawan niyang tawing Diyos. Eya mi kawani pangatao, ang pong panga Diyos, ing verbo, ing ginutamong Yesu Kristo. Hanyapin delane ning birhen, ing anak ning Diyos. At metong asasabihan na ning Ebanghelyo ngeni, mekad pangkaraniwan gagawa na ning ima, ning induning Diyos, iyapin ning i Maria pin tindana na iting sabla, pibule-bulaya no, king puso no, itang sablang maliliyari. Mi bule-buleyo, mi gunamiyo, minisipyo. Ini muna mang panahon na ini, panahon tayo ng maralas gagawang New Year's resolution. Ating ko pong 5 suggestions
New Year's resolution, pero nung lawan nyo la, proseso la ning pamigunam, proseso la ning pamanintun kabaldugan, proseso la naman ning pamanyuri, king kaya katamong biye. O renireng 5 P's la. Proseso lang ning pamigunam, pero pwede lang naman maski metong mo gawan New Year's resolution. Pull back, pick up, put down, push up, pray more. King kapampangan, mamigil, manyundo o makyapos, maglako, manugse, mukyat, mag-level up, mga di. Lewentala tunggal-tunggal, ating metong taong o ating metong author, ating niyang gewang libro, Letting Go of Fear. Nga naasubukan nyo ng king patingapon, ala kayong gewa, nune pakit ganaka. Ala kayong gewa nune, tanggapan la, ning nino man lalapit kay kayo. At ali kayo magsisti, ali kayo magpuno, ali kayo manusga. Pwede kaya ita. Kasi sasabihan, no, nung nano minsan ning papakit tamo, kablas siya kaya katamo. Nung papangit kang kasungitan, mablas siya kaya kang tatakot laki ka. Nung pakit na kaman masanting, timan, may balik kaya ka anting timan. Nung pakit kang lugod, ingablas kaya ka lugod. So yung mumunang resolusyon, pwede pong once a month, 12 months, in 2023, may talaga kayong metong ayaldo, pwedeng yung mumunang Sabado na ning bulan, ing maging maganaka. Mamigil, pullback, mamigil keng emasanting, mamigil manusga, nune gawang kayapan. Ita mo, nung halimbawa, pati nga po kang atsuking bale, mimisip ka mo mga santing nga bagay. O kaya i-text mo lang mo rin kay kang kaluguran. God bless you. Sa lesa ka sana kabilyan. Ala na nga liwa, may sasamutan. Itang proseso nga ito, gawa na kang mayap at tao. Uling may gugunam ka, kayang gagawan mo. Yung kakadwa, pick up, manyundo, o kaya makyapos. Sa dako sa saki po metong yang anak kababaying, ikit nong metereng kayang pengari anyang dugpaying atom bomb king Hiroshima. Nung lawenying museum king Hiroshima, talagang makalunos laret ang mituran king atomic bomb king radiation. Ikit nong metereng pengari na iyaman midalaya ospital. At nga na kayong sarili na, na dapat malyari ini. Na dapat masira la ring pamilya. Na dapat maging violentiyo ing metong bansa, king kalupan ng bansa. So yung gewa no, ginawa yung malating balamo, crane la balamo ayop lang papel. Ginawa yung makanita at pemaralanala. Kareng miyayaliwang tao mabilugayato, kapayapan, ing kayang mensahe, kapayapan, pamikakasundo. 683 ang atyo hospital, kinabye isadako, meteya, uli na ning sugat na. Pero itang 684th day, ating misundo, kayang gagawa ng mikakalat kapayapan. Dakal tamo pwedeng isundo. Nanulareta. Pigo naman tala, pwedeng isundo tamong magkampanyang mamawal alang drugs. Pwede tamong isundo o pakyapusan ing gagawan dareng aliwa. Nang minsan, atsula kayong dalan, pwede talang iabutanan. Atsu kay Kenny, welcome ka.
O kaya pwedeng isundo deng aliwang organisasyon, mamiedita, kareng kalulu, kareng alangapangan. O kaya isundo, ing malwatan ang gagawan. Ikalating may pabalita, ing gagawa na ng Santa Iglesia. Pick up, makyapos, manyundo. Pigunaman niyo po, nanong pwede yung isundo ang masanting. Eyo susundo reng marok, ne? Eyo susundo reng makasira. Deng isundo, deng masanting. Nung ating kang idol, abiyasang magkanta, di magkanta ka, pakyapusan me, isundo mo. Kakatlo, put down, manugse. Ugseta mo po yung basura. Physical na basura. Maglinis. Pero yung basura na yung kakatamong pilubluan mo naman, itang sakit lub, itang paginakit, itang muwa, itang makaskup salo, itang mamiyes sakit buntok. Pwede tamang yugseta? Nano ita? Pigunaman nyo. Isipan nyo. Paborening paruminggo ngayon, nimilabas siya, inugse, nung ali, dala niyong pabanwaren. Manugse. Kakapat, push up, dening pastul, pemalitare, ikit de, king Belen. Totoo yung sinabi na ning anghel. Ikit de king simpleng bingot, malating bingot, ing Diyos. Kareng mga ngalating malilyari kayong biyeta mo, pwede tayang akit ingapong Gino. Mag-level up tamo kanita. Mumukyat tamo. Kasi ing perspektibo tamo, ing panlalawe tamo, panlalawe yang kasalpantayanan. Ing panlalawe kasalpantayanan, panintunan yang panintunan. Iba't yagi nga pong Ginoy ne. At chuyay nga pong ginukening malilyari king biyeko. Pamigo na mi ito. Proseso ito. Ganap ya ang popang dapat yang indu. Ing Birhen Maria anting indu. Penintune ing kaburyanan ning Diyos. At anyang ikit ne, penamdamane, ing kaburyanan ng Diyos, nga na, alipa na ako ng Gino. Marapat ka na ako ing gingkas mga manot. Tinanguya. Kabud tinango. Mag-hesitate siya. Pero kabud ikit ne, at inyang plano yung apong Gino, maybe sayang maging indo ng Diyos. So, kaya kakatamo pong biye, nanularetang pwede tamong i-improve. Kaya kakatamong panugali. Kaya kakatamong skill. Kaya kakatamong kagiwan. Kaya kakatamong improve. Kaya kakatamong biye. Kaya kakatamong pamakyutos. Nanularetang pwede tamong i-level up. I-yukyat. I-push up. Bahan kanito, maging masayayo, ing bayong banwata mo. Dening limang reni, ingredients la naman ning Happy New Year. Ating kalima, pray more, manalangin, mga di. Ating personal pa mga di. Ating komunidad pa mga di, pamiyabe-yabe tamo. Ating pa mga di talareng aliwa. Dahil kaya katamong intention, bayo misa. Kayabe ita kaya katamong misa. Yayabe tala, dahil kapag nasanda, dahil kayabe tamo kayong komunidad. Hanyapin, balo ko po, nang babasan dore at mainip kayo. Alob yun na mayari la. Pero ali, baka naman nyo la, at sabyan tamo kayong sarili tamo, pangadi ko la, dahil ating special intention, dahil miyang obye. Deng ating intention, pamangadi, emo para kayong sarili, para kayong komunidad. Makanya niya yung Santa Iglesia,
mga diya para keng eganagana. Migugunam, palabasan, ing patingapon, kayo menakit, kabaldugan kayong gagawan nyo. Nung ali, kalat, sabog, langi, mainip. Nung eyo pigunaman, tamo pinugunaman, ing malilyari kay katamo aldo. Ing Birhen Maria, tindana na iting sabla, memoryo, nanong malilyari keng akakit na, nanong malilyari keng sarili na, nanong malilyari keng kapaligrana, lalawen na ing malilyari, at panintunana nano kayang burinang sabyan nini kanako, nano kayang pawagan ng Diyos kanako, migugunam manintun kabaldugan. Ito dapat yang indu, dapat yang magdalang apong Gino. So ipanalangin tamo kaniting misa, intok yan tayong Birhen Maria anting induning Diyos, magdalang apong Gino. Nung dadalan tayong apong Gino, dening proseso na ning pamigunam o New Year's resolution, maging masayaya ingay katamong bayong banwa. Mamigil, gawang masanting, pullback, pick up, manyundo, makyapos masanting gagawan, put down, manugse basura sa kitlob, push up, mag-improve pa, sa lese pa, ing biyeko, kapaligiran ko, at pray more. No? Mga di pa more. Ito, dening limang areni. Mekad, aso pandakatamong maging happy in New Year tam. Talaga daw po ngeni at ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Itamo kan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, di na lang king banuang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliging upaya ning banal na Espiritu, may bait kang nuwan ang Mariang Virhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi nubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, manmukum ka rin mabiye ang pon may ngamate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubrirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. ingin duning Diyos, yaing pekamaulanang bansag Maria, king kapakumbabanampon katapatan, bait ne inganak no, ingalangangga ng anak ng Diyos, ingamanong mi katawan tao. Kabayan tayang ngeni king panalangin, lumapit tamo king iba. Ing pakibat tamo, Ginoo pakaluluan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para king banal akapulungan, mikakablas kang Maria, bantapat tayang adala i Heso Kristo king yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang tao at sulalam ng kalingapan Maria, ban kaniting darat ang abanwa, tamasanda ing kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para ka ring masakit, ding pakakalulu, ding maligalig ampon ding mipabustan, ban mipakasngawan lo, king kapamilataning mayupaya ng pamangambil, ningindu tamo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para ka rin sablang familyang magmasusi king bayong banwa, makapakirakelas sana king sayaning familya ning Nazaret. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Oy, paning ginuming Yesu Kristo, pakiramdaman mo la ring panalangin ng balayan mo. Amitipon para parangal, king kabanal-banalan ay induning anak mo, ing talapangabos mi ang mabibiyang puan magari,
manggaman kingalanganggo, Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon matanggap ya, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tagapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapurit ampon kaligaya ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ay pami kaya kamagmula ampon bigaganap ing sablang kayapan, ipagkalob mo sana kaya kaming matulang magmasusi kaniting fiesta ng Maria, ingin duning Diyos, king nung makanano mo lang makapaunang patakman kaya kami, ring bunga ning grasya mo, king kapamilatan da ring banal a misteryo, umemin ng gampanan kagum ning anak mo, makanyan mi mo naman sanang matulang kamtan keka, ing genapan da karin banwa. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid, Tunepin karapat dapat ampon matulid,
sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan da ka kapilaman ampon nukarin man, king kapamilatan ding banal mo, at ing dalitan da kang kapurian ampon kapasalamatan, king kapamilataning Nona Virgen Maria kaniting kapigaganakan, agagampanan mi para kayo. Uling pepalyarian mo ing mikakaragulabage, karing miyayaliwang sulok ning yato, at birian mong milaganap ing pakalulo mo, king sablang panahon, inyang king pamanangal mo, king kababanan lub ning Birhen Maria, kanunwanan, pigkalugme, king kapamilatana, ing talapangabos ning ketawan, ing bugtong ay anak mo, Yesu Kristo ang ginumi. King kapamilatan ng Kristo ring sablang anghel, sa sambanda ing kadiosan mo, kambening pamitutula, karingalang likat king arapan mo, bustan mong milawok ing siwala miking karela, ngening mikakametong kaming parangal keko, at ngamingan kakanto. Ikapining banal oy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, pulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo ang timoyeng titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala na lahat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na pusang lubdinaw ning biyen na king pamaylasam pon kamatayana, kinuha na yung tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti, kaning disipulo na at nga no, kuha na niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan, nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, yung daya ning bayo, ang ponalanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo, ang pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang yaning gaganakan mi o mapamakalulungib pa ing kamatayan ng pon ing pangasubli ng mebye, daraon mi akeka iting tinapen ing biye ang pon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ang pon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banalay espiritu. Ganakan me oy paing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, ganakan may lalong-lalo na i-Emeritus Pope Benedict XVI, idalamula at ding sablang mayango na biye king pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kambening Nona Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nonay apostol at kambering sablang banal ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon puriyan ang pon apaligayan na kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambenang pon kaya kagum ning banal na espiritu sablang parangalampon ligaya keko o Dios ippanglubos mayupaya manggaman king alanganga. Ngayon mga dita mo kingib pa, agpangkaringamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king asawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling kaya kayong kayarian natin kayo pa yan, ang puning ligaya manggaman king alanganga. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na kaning apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me agpangking kaburian mo.
ikaw mabibiyang pon magari, manggaman kingalanganggo. Amen. Ing kapayapaan ng ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ipagit tamong ganing mikakametong tamok king kapayapaan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayawos para makisulu king apuna na ng Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat tiyakya miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-bananan na sakramento, kaluguranda ka may king sablambage, at pag nasan ko yung tanggapan na ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umaya ka mo man espiritual kaining puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka, mo pahintulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami pasalamatan daka, king banala sakramentong matulaming tinggap ngeni. Mga intulid kami sanang miras king biya langangga, ikaming sablang matulang pupuri king Nuana Virgen Maria, induning anak mo, at induning banal akapulungan mo. Itiyadwan mi, king kapaminatan ng Kristo ang ginuhumi. Amen. Panalangin king Birhen ng Lourdes, o kapilanman Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalop ko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at chokabano misamba niya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lug mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king Aldoldo, ibem mo kaya kami king Aldongeni. Ampun ipatawad mo kaya kami ding sala, mi kaya ko. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mo kaya pa'y Saul kitukso, nung ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babayat mo niya panamaning bunga ni Atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan. Ngayon iyampon king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Anti mo sa dyan ang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon it manggaman king alalangga. Amen. Lumapit la po rin ima, deng indu, bendisyon ng tala. Kaya ningarap. Dusok ko pa po kayo ni Bangan niya tabi ni Dening kay libutan. Manalangin tamo, o Ginoo, biryan mo ing balang tao, mi pangagliya at dalaneng imana,
king sepo punana. Inyang mi katawan niyang tao ing anak mong pakamalan, yaman, mi pangagliyang, king upaya ning banal na espiritu, king sepo punan ning indong Virhen Maria, at inyang miras na ingaldo, mi bait yang kalupa mi, ibat king metong babay. Bendisyonan mula, ring sablang indo, idayo mula king sablang kasasagkulan, king mabayat a kapanamdaman, pagkaluban mulang mayap a pamikakatawan, ampon matibe kapilubluban. Dinan mulang kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe, ampon pamanurura, karing anak da. Maging pialim bawanan lasana, king amano ampon dapat, king bie ampon kasalpantayanan. Ban king kapamilataning banal dang kayausan, alang patugot mesan ng palabungan ing banal mong kapulungan, karing tawang magdala king tanda ng Kristo, ban king kapamilatan da, laluyang milaganap king yato, ing mayap abalita ning anak mo Jesus, mababiyan po magari kang bemo, at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lumapit kayo ng puke. Mag-spread kayo po banda kiyata. Sige pa po, lumapit kayo pa po. Kiyaning harap. Puro kayo pa po. Ingin manatili kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari na umeko aking kapayapan. Salamat King Diyos. E kayo po mama ko, ne? Kay mama ko. Marap kayo po ka rin mag-picture taking. Maniklare nga liwake ni. Nung eko bisa makyabe, eko makyabe. Sige. Oh, ready? Smile. Sabihin niyo po, Happy New Year. 1, 2, 3. Happy New Year! Okay, sige po, mabatik na kayo. Thank you, thank you. Happy New Year po. Happy New Year, Happy New Year. Sige, Happy New Year.